min da na a I omang u ziak tu sang te Ronald thupuan bung thum chang som pali tanga som paruk laudikei khoko rantir ko hne na po heti hian ziak ro amena thu turin oma le dika pathian thil siam zong zong bula chuan heti hian ati I thil ti te ka hria I vot lova ilum heklo I vo emo ilum emo kadu ani vot si lo lumpe pup chau ini awagin ka ata ka chak chuakang che tunlai Christian mingpu Christian inti te hi kanin enfia atul viau ani lal Isu Krista chu hrema ila kan omdan le khosak dan hi Krista eng puchuak lo hi atam zok kan ni mel si a hetia omchunga kan thalen ve ngot reng ani chuan kan ti sual viau don ani kan thil ti eng kima kan na tho na kan eizon na a te hian mi ten keima nia lalpa mel an mu em ti hi ngai tua atulani thu soi tu hi rongbol tua handa deu bik te hi kan om thin kan thil ti eng kima lalpa tri na le dikna rin om na le taimak na nen ring tu kan ni na a kan om dan tur ani si a hei hian ngong anei zelin hei hi kan rongbol na chu ani zel zok ani in khom na le abe bom lama hian kan phu saviau ani theye ma ni chen pui te le laina teng ngai saksi lo chuan rin na an phat san min ti ani kha ring lo mi ai po in an sual zok alo ti hi kan ni reng thei bokani pathian ra si hian pathian angin kan belova adu ang zong po a kan om lo ani chuan lum si lo vot si lo lum pe pup ati ang chau hi kan ni dona pathian chak chua mabak thiam lo changa chatuan thi na a kaltur kan ni reng thei ani pathian ta na kan nung ani lo chuan setana ta na nung kan ni ani top hi kan ngai dana thiam lowin chantir tum ngot lo hian Krista a ka omem ti in ma ni in fia fawang u Krista rin na a kan om lova ring tu mingpu ringot chu ma ni in bum mai kan ni ang kan chut chiang thin lo ani khovel hian chatuan mei dila han tlak pha na tur khopa nuam le lim om hi min pe thei mia si lo chut pe chuan kan revek chut chiam po ngai lo hian alang sa reng zok ani heti chung hian sual bumin kan oma kan ma a nun na le thi na oma hian nun na chu du zok ma ila thi na kong kan zo lui tlat si thin bum kan ni kanin remia si lo reilo tenom na awanga chatuan thi na han kal chu tunge duang ma se nun na nei tura Krista kan pandu tlat lo chuan min nei tu setana paya a om na tura chuan kan zui ve chu alangai don hrim si a chu wang chuan pathianin afapa lalpa Krista Isua a minda to na ang hian sualaka chuak to mi fel le thiang lim kan ni to na ang nge hian kan ni tin nuna hian thiang lim taka omin sualaka inveng tatin iom toang u lal Isua chuan kan sual zong phurin crossa alo chingral vek to ani kha chuti chuan a thole nun min pek to rin na nen pathian fa ni om rengin moi takin khovel sual na zom lovin I omang u kan chan dam na ni anai to si a kan chelin kan nun kan hum him thei don ani huai takin min nei tu hrerengin
lalpa local le ma chu rin om takin ilo omang u chumini alo thlen hun chuan lalpa awanga kan tor ve na te hi kan lom na ti zual tua an la tang don ni han ngai tu chiangila a thlon liawin min chandam to a kan tor thei bak fiana kan chunga thlentir a phallo thlem na rualin tlan chuana min la siam cheu ani si a lalpa hi a thani johana thon khat bung thum chang khata tanga chang thum ngai te u pa in min lo wa mangai na sa em pathian fa te min vu atak hi chu tiang chu kan ni renge hemi awang hian khovelin min relovani ama chu an riat lo awangin du tak te u tuna hian pathian fa te kan ni to renga engtin nge kan lo om don ti ero chu alang ri lova ama alolan hun chuan ama ang kan la ni ang ti zong kan ria ani ang takin ama chu kan la mudon si a Krista a chu tiang be seina nei apiang chuan ama athiang hlim angin ain ti thiang hlim thin lalpan malsom cheuro se